Natura Hrhöje turističnem območju med Koroško in Štajersko se lahko zanesete na zanesljivo zasneženost, popolno pripravljene široke proge in idilično naravo z jezerom v središču Pogorja, poleg tega pa še na veliko mero kakovostnih storitev, saj vas čaka lastni smučarski batler. Smučišče Ture Hrhöje leži na višini vse do 2205 metrov in je zaradi svoje višine vso zimo obdano z debelo snežno odejo. 42 km smučarskih prog in številne žičniške naprave poskrbijo, da ni gneče ter da se lahko smučate na lahkih do zelo zahtevnih progah. Why do you think that Slovenians rather choose Tura Hrhöje? I think because of the height, and we are here on 1,800 meters now, and the highest point is 2,205. And I think because due to the height we have a snow security, so that means we are always snow capped, and we are starting actually in November, and the last day for skiing is the 1st of May. Tereni so izjemni in od povsod se odpira pogled na idilično pokrajino, kar privlači ljubitelje tega športa. Christmas holidays were amazing. We had lots and lots of people here and lots of skiers, of course, because we're in a lucky situation that we have enough snow and we also have a beautiful, nice winter landscape. Natura Hrhöje že veliko let poskrbijo za idealen smučarski dan. Svojim obiskovalcem pripravijo nepozaben obisk s smučarskimi batlerji, ki goste razvajajo s popolnoma osebno batlersko storitvijo. Ti storitveni strokovnjaki so vsak dan na poti po smučarskem središču, ki ga poznajo kot svoj žep. Seznanjeni so z vsemi posebnostmi in postopki, po smučarskem središču pa hodijo ves dan, da so gostom ves čas na voljo z nasveti in pomočjo, ter jih na smučišču razvajajo z malimi pozornostmi, robčki, sladkarijami, sončno kremo, ponudijo pa celo kozarec penine. We have a new program with our butler, so that means that people who live here in one of the 19th butler hotels or accommodations can join a nice butler program. And he's doing a ski surrounding, and he explains the area, and he goes with people to the hut with the guests, and he serves tiny little courses. He also does the so-called morning trilology, which means that he goes up with snow hiking shoes. In the hut you will have a very wonderful nice breakfast, and then you have the first ride down before the lifts are starting. Smučarski batler Elmar vam individualno in ekskluzivno predstavi vse posebnosti ter skrite kotičke središča. Organizira vam na primer popoln zimski dan ali idilični zimski jutranji izlet s krpljami. Tukaj je čudovita rekreacija. Mal sem se zasopihal proti vrhu, ampak občutki na vrhu so enkratni in nepozabni. Popolnoma osebne storitve so prva zapoved tudi za gostince, ki vodijo pristno urejene, udobne planinske koče. Natura Hrhöje strežejo štajersko-koroške dobrote iz regije. Tura Hrhöje je smučišče z osebnim batlerjem in gorskim jezerom, med dvema avstrijskima deželama in blizu slovenske meje. Very, very welcome, and we're looking forward to welcome Slovenian guests at Tura Hrhöje. Thank you very much.